إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لبيت عزتري أخونا أختم मेरे अलगुन में वाहदा का मुजीफा व मौदूअ की देमून एक कुड़ तारुफ है अलगुमंड इविगे हिंगच हकीकतुगा मी मौदूअ की अलगुन में कम मीह कविस विस्ना फिकुर कोल्लाफ कम गवानमा दुनिया गिंगा एक एक हादिसा तकुं फेन्न मुंदा मंजर इब्रंग हासिल कुरन जे मंजर लुबत इज्जतरी अखुन्ना अख्त अलगुन में एमे फुर्तमा नविस्ना फिकुर कोल्लन जे कम की अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगुन में दुनिया के लब्बवा अलगुन में मच्च शरीअता इ फब्बा व लब्बा एकलांगे इखलास तरिकमा एकोगा बिमुग एकलांगे एकवंत का कायम को बिमुग एकलांगे शरीयत तंफीज को एकलांगे इखलास तरिवा तेदुवरी वफा तरि बाय कमुगा उमा एकलांगे आगमन अमर कुरब वफाक ए अमर फलकी अलगुन में दुनियावी इज्जता उखरवी इज्जंगेगा शामिल फावा असास अलगुन में दुनिया अलगुमन कुर्मतिवाने एम्मेहा नुरक्का तक ए दुनिया अलगुन में मेदुगा मुआमला कुरा हतुरुन्ना अलगुन में मितुरुं अलगुमन साफ को किया देनी इस्लाम दीनु के जरिया है भाई मीहुं इस्लाम दी मी मान कुरनी हमें कनी अलुकमा गुलिफावा कमे गोतु हमें कनी नमाज कम हमें कनी ज़काता रोद कम एक सौबुं इस्लाम के गोतुगा मीहा दुनिया के दिरी उल बंदा एरुगा इस्लामी शरीअतु के रुकुनतो के मतीगा इंसाना दिरी हुरुमा ए बहुरसले ए इस्लाम दीन की इब्बेनो इस्लाम दीन की अलगुन में मुली हया अलगुन में मुदला अलगुन में फुरानया अलगुन में मुस्लिमों के बिंतंग अलगुन में हिमा को रक्कातिर कुरवेनी हुरिहा गोतकुं अलगुन में इस्लाम उनवेक ए इस्लाम दीन अलगुन में किया देनी कोबाकंग अलगुन में मितुरु इस्लाम दीन अलगुन में किया देनी कोबाकंग अलगुन में हतुरु इंसानों के सियादता इंसानों के बाजवेरिकंग बारवेरी इंसानी मुश्तमे बिना कुरमट्टका एमे फुर्तमे अंडवस इंसान एगंचे हकीकत की कोबाक एमे समालवांचे फराते की कोबाकंग एमे हुं एबेका गुलिगिं उलंचे फराते अल वला वल बराग मतवरी अकीद लोबत इज्जतरी अखुन्ना वक्त एबे साले का अगुन में ही को गे नुवाने इस्लाम दीनु के गोतुगा अलगुन में नंग इस्लाम दीनु के दुश्मनुं एदक्का मिंवरा एदक्का फलसफागा एदक्का तसव्वुरुगा इस्लाम दीनु गोतुगा अलगुन में तिबुमा अलगुन में जाग देवेनकम एबे साले गेनेनो अलगुन में नवरमा हेयोको अलगुन में नवरमा रीतिको इंसानियता मुआमला कुरवी इफरात के मुआमला की कुरान का तारीफ कुरेफावा अखलाकी मुआमलात के रीति का मट्टका अल्लाह सुब्हान व तआला का हजरतुं अखलाकी सनदें हासिल कुरवाफावा व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम हम कशरुं कलेग फान वाकं कशवरी मतिरेगम व अखलाके के मतीगाकं बयान कुरवा हंगुडग मतिं वही बालैफा मैम मतिवरी साहिबा एकलेग फानु के वशागिन दिरी उलोनो इस्लामुन्ना ज्ञातिमा के मीहुन्ना गैर मुस्लिमुन्ना यहूदी नसारा इन्ना अदिहिन दीन तका मिल्लतो के मीहुन्ना एकोगा एम रिवेतिकुम मुआमला कुरबि साहिबा वनी दुत्तुरा कुरमत कुरेफ
ebes mihe kan nubuna wene man nabiya sallallahu alaihi wasallam ba mohna kurvi muamala huturwegen emihe kale fan adawat tirivi ekalege faanunge washagen diri uluno yahudi inna nasara na ekalege faanu bakon hitwagenne ekalege faana emun adawat tirivi ehenne nubuna wene ehme lobe izzatri akhunna akhtun evs halegga algon men islam deena algon menge deena deenuga adawat tirin deenuga dushmanun adawat tirivani faharega wes algon menge muslimun e deenuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurafa gotak algon men e deenuga Allah subhanahu wa ta'ala sharu kurafa gota khilafan algon men amille algon me ituru kantete ke ufaddati kinu akhlaq muslim ge goswegen no islam deenu guri akhlaq goswegen no islam deena uluno emme matiwari bekaruna bani ya adawat tirikama kurmatlan jif emme ke Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala waras saaf ko mikam bayan kora wahi kura fani walan tarla anka al yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum hama hila yahudi emme sedi nasara emme kalega faana ka emihu nurhene hatta tattabi'a millatahum kalega faana ebamuge millata kalega faana ebamuge deena ebamuge wattafaaliya taba wajjumadant ehim bima hame keni hallaki emihunna wen adawat terikan kendigen daana hame keni hallaki emihun algon benna onna mikan kendigen daane gotaki hame keni algon men emihunge millata tabaw bayfara algon men emihunge millata taba vies e algon manna meduga emihun nurhene kivegen to emihun gabu kora gotuga e millata taba umaki iwara bor sharaf e sharafaki algon men fada insanun haggu sharaf enno yahudi deenaki mihoko aqida gabul kogen wadave deenenno yahudi deenaki yahudi lehinga yahudi ge nasdun nuni wadave deenenno ehem bima furtama algon men gabul kuranje haqiqataki islam deena hedi algon mennaki islamun nabiti algon mennaki muslimun nabiti algon menge ituru evves sawbakanula hame ke nemi deena hedi algon menna adawat teriwa abayko abadu sulenek adawat teriwa abayko algon menna abadu me adawat teriwe algon menna dekola mase kuramundak kit Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurafani ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا emihun kibamihunna kendineli hanguram kuramun edani hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ebamihunna kuldanaka libekam gawanama ebamihunna kuldana wanama tibamihunga deenun tibamihun nere tibamih murtad kurmattak ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فهميه دين دوك مرتد جميعا أديكتوكا كافر إكتوكا مرو جميعا فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فإبامهن دنيا آخرتوكا إبامهن عملت باطل فامهن وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إبامهن نركاغ أهلورن إتنوغا إبامهن دائما دمت بينت سورة النساء ستيك إبنايات الله سبحانه وتعالى وحي كرافني إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا أما كشر كافر وني تبامهن نهوري بيان بجنبا عداوة تركمك التوبة أبنايات الله سبحانه وتعالى وحي كرافني كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون إورنن إفاد عهدن وناني كينكم هي إهني تبامهم مچن إورن غدغن فينما غاتي ما كم غلمك بس أدي عهدك بس تبامهم نامدو إورن نبلانت إورن أنغين تبامهم رسانت එවරන්ගේ හිතෝගා එවරන්ගේ හිත නුරහිගෙන් බා හාලුගේ ඒගේ තෙරෙන් ගිනමේ හුන්නේ කි ෆාසිගුන්නේ
lobe tizzatiri akhunna akhun beer fushun algon mennan eta bawar shiarutake eta bawar wahagitake reeti koffa of koffa algon mennan hushala mundani dakka mundani ennames ebami hunge hittawga forwa fawa aqida yake kit qur'anuge sarih nassun algon mennan bayan kodde gotuga islam deenuge usul taka adawat tiriu ebami hum biru gannani duniyege ehen ebbes nizame deke no ebami hum biru gannani ishtirakiya socialism capitalism adi enum bes democracy for the wadai nizam ta deke no ebami hum biru gannani islam deke islam kurigo eggota islam alam ambura iaada vedanet ei islam din iaada umge asas tak adi wesse bori islam deen emach qaim befawa emme matiwari asas kam gawa kirit qur'an salamatun eboy efen algon men huriha cheba kiyade adi efotuge sharah kam gawa shariatu ga nen asdu kam gawa kirit man nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sunnek algon men ahme saaf ko sahhamagum warud defawe e sunnatuge nasuta sharah kuraifawa fitta kirit qur'anuge nusus ta tafsir kuraifa fitta algon ahme saaf ko fora fawe ehem wima e deena ki kuriga fadain medu saaf ko fennu e deena mistakun embor ojo wejjekam ga waanama ebame hunge bara ebame hunge verikama ebame hunge nufuzu bimum filagos ebame hunge aniyawarikan netigos bimuga adluwarikan qaim be timamenga amil eduntaka hingamunda bodati jarimata netigen danakan ebame hun enge ehem wegen ebame hun islam deena khassa ke dikolwan algon me mutami faha kolli algon men tere bayem mehum bunani islam deena hedi algon men islamun nabiti muslimun nabiti algon men hanguram kora bayko nule islami qaumaka viti qaumaka adawat terwegen ule bayko nule adi amudum mi zamanaki gaumutaka ara gaumutal lutuwa gaumutan hifagen aluwet koggen ule zamane nune mi ekaviswana garne mi demokrasiya insani haggutawge zamane mi anghenuge haggutaka ekiyege haggutam minuwankumge haggutak kashor kuraifawa zamane mi zamanuga tibuna hen kankame nohingane hen names agonde haramba kamaki algon men tarihuga hingafori kamek feffuttuga aliga nukiyanama faharga nengidan hen names algona gabul kore gotuga algon mege lomatim fenna munda kankama algon men kamfatan aduwe kankama algon mege zamanuga hingamunda hadisatawga aliga mikankama ki hingafane kankama mikankama ki miharos hingamunda kankama emihun edakka ekike shi'arutah ki hagigatuga algon men dakkamunda dalekkan enge wara algon menge sikundiga algon menge buddiga tikkan hunnen jehen helun terikamaki algon men fenna aduive dirasa kurave taketin algon men ibra hasil kur algon men algon mege dushmanun kiyade dakkade shi'arutaka hedi eba me hunge makarwari rewuntaka algon men hellumennu faregas lobeti izzetiri akhunna akhtu em algon men me furtamanna qabul kurebe jehe algon men dekola bay khanguram kurak ekiyege sifa istawonna dekola hanguram kurak duniyage tafat kankolto islamun diriule hurihatane gahen muslimunna dekola hanguram kuremundan ekiyege sifa eki dati korunda kurmet kuremundan algon menge mujtamaotoga islami qawmotoga diriule baamadu ehen jamaataka algon men undugule nokura defulum ballawa kon gawmeggato ego mugole baamadu ehen jamaataka muslimu adaatire ngulen faharegga bayako gairu muslimun adiga tibegen e qawmegga muslimunna ekko bayku dire olamundati islam deena muslimun nafratu feddu maddaka gairu muslimun rawa rew megga bayku muslimuga namuga anota muslimuga sifaga tibe bayku dakkuwagen kamen hinguwagen jarima hingafan ennamas ekankam srawa hingafon nani ginefara islam deenuga aduvun gairu muslimun ekeke hen deen toga ahulwari ennos awgumana mi fennani algumana dekola ekankolo toga midenne jarima ta hingamundat kit qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala wani mifad jarima takun algon men salameve kudin esse bayan be defaden algon men haturunna miturunna ki kobakan algon bayan ko dif
سورة المائدة الله سبحانه وتعالى ستيك أشار ونعات وحي كرافوني يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إمام الجميع استكونه أرجونا الله سبحانه وتعالى مخاطب كربني تبامه نو ميهون كترين جان يكورين تبامه نهوداش لا تتخذوا بطانة من دونكم إهني تبامه كنت فساد كرمجا إورن دولن ندينت إورن إدني تبامه ندتي وندقومه ಹಮಕಶೋರುಂ ಎವರಂಗೆ ಅಂಗಾಂ ಫಾಳುವಿ ರುಳಿವರಿಕಮೆ ಅದಿ ಎವರಂಗೆ ಹಿತ್ತೋಗ ಫೋರೋಯಿಫಾ ವಕಂತ ಮಾ ಬೊಡೆ ಹಮಕಶೋರುಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ತಿಬಾಮೆ ಹುನ್ ನಟ್ಟಕ ಆಯತ್ತ ಬಯಾಂ ಕೊ ದೆವ್ವಿಮೆ ತಿಬಾಮೆ ಹುನ್ ವಿಸ್ನಾ ಬಯಹಕಂಗ ವೀನಮೆ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳ್ಗೊಮ್ಮೆನ ಮುಖಾತಬ್ ಕುರವ್ವ ಎ ಬಾಮಿ ಹುಂಗ ನುಬಾಕಮ ನೇಗ್ಗಾನಿಕಮ ಎ ಬಾಮಿ ಹುಂ ಅಳ್ಗೊಮ್ಮನ ನುನಿಯಲ್ಲಾಗೆ ಉಳೇಕಮ ಎಮಿ ಹುಂ ಹಿತ್ತೋಗ ಫೋರೋಯಿಫಾ ವಂಗನಾ ಕುರೈಫಾ ವಕಂಕಂ ಹಿತ್ತೋಗ ಫೊರ್ವಾ ವಂಹಣ ಕುರವ್ವಾಫಾ ಕಂಕ ಮೊಳದ್ ದೆನೋಡಿಗೆಂಬ ಹಿತ್ತೋಗೆ ವೆರಿ ಇಲಾಹು ಆಗಮಂಡ ಬಯಾಂ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾ ಫೆವನ್ ಮೀ ಅಳಗೊಂಡು ಬುಣಾ ಬುಣ ಮೆನ್ನು ಎಹೆಂ ಮೀಯಗ ಬುಣಾ ಬುಣ ಮೆನ್ನು ಎಹೆಂ ವೀಮಾ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಹಿತ್ತೋಗ ಎಫದ ಅದಾವತ್ತೆರಿಕಮ ನೆಕ್ಕಮ ಎಫದ ಲಂಡು ದಿನುಮುಗೆ ನೇಗ್ಗಾಣಿ ವಿಷ್ಣು ಮೆನ್ನು ನಾಣೆಕಮ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂ ದೆಕುಮಕಿ ತಾರೀಖು ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂ ಬೊಲಾಲ ಜಹು ತಾರೀಖಿ ಫಫುತ್ತಕುಂ ಇಬ್ರಂಗ್ ಹಾಸಿಲ್ ನುಕುರುಂ ಅದಿ ಕೊಬಾತು ಮೇದು ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಗೆ ಲೋಮತಿಂ ಫೆಂಡಮುಂದ ಏಕೆ ಮಂಜರ್ತವೆಸ್ ಆಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಎಯಿ ತಾಕುನ್ ತಾಕು ನುಜೆಹೆ ಕಂತತ್ತೆ ಎಕ್ಕುಮುಗ ಬಲ ಎಕಂಕಮ ಅಳಾಡುದ ದೂಕೊಲ್ಲು ಸತೇಕ ನವಾರು ಆಯತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವಹಿ ಕುರಾಫೋನಿ ಹಾ ಅಂತುಂ أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور تبامهم إيرندك لوبيونية ها أنتم أولئك تحبونهم تبامهم يمهندك لوبيونية ولا يحبونكم تبامهم دك يمهن لبنوه أي أمة هبوا كما كم دماء كما كأنك ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله هريها فتك أرغم إيمان بارو سفتك أهل ورين أرغم دك لبنوه أرغم متي بإنجيل بس إيمان بك أرغم متي بزبورة إيمان بك موسى كفانا باولا بتكتشك أرغم متي بإيمان بك إيسا كفانا باولا بتكتشك أرغم متي بإيمان بك أدي إيجا كورين الله سبحانه وتعالى باولا هريها رسول بي هريها رسول بيكون باولا بي هريها تكتشك أرغم إيمان بارس إميهم أرغم دك لبنوه أرغم نبجة بنا بدانتا إميهم دك أهرم رولي أنن إميهم أهرم فوتا إيمان نواتي أهرم دك كيف ترولي أن إميهم كفتك أرغم من إيمان باروغا كيف كنت أهرم دك لبنوه هريها فتك أرغم إيمان بارس وتؤمنون بالكتاب كله هريها فتك تبامهم إيمان بارس تبامهم دك إبامهم لبنوه وإذا لقوكم قالوا آمنا تبامهن بدلوا الجابون أهرم بتبي إمام وجه وإذا خلوا إبامهم إكهر وجه تبامهن دوكو قصيا الله عليكم الأنامل من الغيظ تبامهن دك أن قدر وليغا إنجيلي كوريتوغا داغني قل موتوا بغيظكم كليك فان ودالواش تبامهن رولياسك مرواش هم كشرون الله هتكوغا واها كمك ಮೊಳದ್ದ ನೋಡಿಗೆ ಬಾರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹಿತ್ತೋಗವ ಕಂಕ ಮೊಳದ್ದ ನೋಡಿಗೆ ಬಾರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಆಳ್ಗೊಂಡ ನಮ್ಮೆ ಇಂಜಾರ್ ದೆವ್ವಾಫನಿ ಆಳ್ಗೊಂಡ ಮೆಂಗ್ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕಂಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕುರ್ಬಟ್ಟಕ ಆಳ್ಗೊಂಡ ಮೆಗೆ ದೀನ ಅಕೀದಾಯ ಆಳ್ಗೊಂಡ ಮೆಗೆ ಸಕಾಫತ ಆಳ್ಗೊಂಡ ಮೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಬಿಂತಕ ಮುಕದ್ದಸಾತ ಹಿಮಾ ಕೊ ರಕ್ಕಾತಿರಿಕೊ ಆಳ್ಗೊಂಡ ಮೆನ್ನಕಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮುಸ್ತಕಿಲ್ಲು ಬೈ ಗೊತ್ತುಗ ದೆಮಿತಿ ಮಟ್ಟಕ
jehgen ayatuga Allah subhanahu wa kurafani eba mihunga nubakam bayan kurwa in tamsaskum hasanatun tasuhum teba mihunna hegote meduri wejjiya ekan euren hitama ek wede wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha adi teba mihunna deragote derakamen aslagen fiyam ekam mihun ufa kure wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a teba mihun taqwa wariwe eba mihunge nuba revuntaka rakkateriwe makarwarikum rakkateriwe tibejjikam gawanama eba mihun nuba revmakun evs gellume teba mihunaka nudevene inna allaha bima ya'maluna muhit nama kashwarun allahi euren kura amalutak moladdenu wadigemba raskalag lobati zetri akhonna waqt algon men mita kori me faa kori fadein algon men allah subhanahu wa taala fotuko bayan korwa famwa dina hedi islam din nabeti muslimun nabeti islami qawmu takabeti algon menna nuni ellagen adawat terwegen ule kan keet quran ga bayan kurafa ewa bun algon men qabul kuren jehen ei adubun dushmanun nameduga faraveri umaki algon men salamata rakkaterikam kuren jerkam adi ekam algon men tayyar weti men jehene ei algon menge aqida ya dina algon men watan hima rakkater kurmattak ei fahargawas baygamacha algon men adawat terumattak ennu allah subhanahu wa ta'ala enge bigotuga algon menge hayar salamata rakkaterikamayaku kuriye gendiumattak ilahu algon men konduga alwa fa ilahi risalatu duniye kankoltoga furiyam kuromattak missa konnan ebamenge verdas kalanga risalatu ebamenge verdas kalanga shariye amanat terikamayaku forko dinumattak ebamenge verdas kalanga deen ebame hunna hame forum ga hori horastak nattalu mattak ei algon men meto qabul kuren je haqiqat ehennama siya khilafa kuren denne ifadain mi zamana ki efada zamane nune mi zamana ki tahzib go zamane mi zamanu go hanguramata ke nukurane mi zamana to gaumuta ka narane nuifane mihen kiyage midakka wagate ki astu haqiqatu ga warak bodak bayge makarwarikama algon men helluni medakka wage kit quran algon men ekan e bayan koddewa ehen ekan nuwak lobat izzeteri akhunna akht demunuge darus algon men mi khassa korani algon menna khassa kom mi zamanuga fenige midiya emmen midennevi hamahamakama tahzibu eworkomuga jehi ebame hunge vishtuma fikura bayko kule kilambo faatibi mihunnaves miyadu ebame hunge gengole makarwerkama hiletuge shi'aruta warar ragala engi ekankam fala ara duniyege emmeha kankoltoga evahakata me dakkamunde hinduga mi wagutaki algomen waraboda mi visnalum fasihevegen wagutekkam gawati mietu duniyega ulani akame hingak tibefuna ngillawat me duniyega konkametto hingage mulen duniyege hingage mole kamaki ekawisana qarnuga insani haggutaka insani miniwankama amilla istiqlala qawmuge miniwankama karamata rakkatirikama angenunna kodakudinna mihuriha farate haggutaka khiyal faala kur miniwankama mihuriha haggutake war reach furiham kurwigen eki gawmutakan e hagguta devi duniye ghuriha insanunge badhoya hunukam filagos kodakudinge bikakam filagos anghen ta'lim furiham kurwi ebi hona izzata karamegge nevi hama ebbesbeka hanguramunukon ebbesbeka hatiyarovik nuikka hatiyar heduma huriha kamen huttala emmen sulha masalas kama ko insani masata emihunge faalo kuri demokrasiya ek nizam toga hallu wefa ubba gawmakan araganage mewle miniwan gawmakan duniyege gawmakun araganage mewle ukraine kiya gawmaka ukraine kiya miniwan dawlataka russia kiya gawmakun araganage mewle kihinetto ekawisana garnuga demokrasiye huriya kame reed kurevi zinetteri kurevi huriya haggoteke kashoru kurevi
ඉන්සාන ඉස්සතා කරාමෙන් හොදා දෙයිෆාවේ සමානුක කීනත්තෝ ගෞමකුන් ගෞමක අරානි නුවානෙක මෙන්ගේත මිසමානු වගුතුන් කොළග මිහුන් කොළජ්ජිච් අලිෆ් දාල් මජ්ලිස් හරකත් රිවාම් ෆෂාෆ් බද්දලුන්ත බාවා අබදු හොළොන්ගේ එක එක වෙරින් නිවුස් කොන්ෆරන්ස් ත දිනුමුග අලිෆ් දාල් මජ්ලිස්ගේ බද්දලුන්ත අබදු රස්මී කො නොරස්මී කො කුල්ලි බද්දලුන්ත බාවනි onlenu ko baawani huriha gotoka baawani gawmutako news conference ta di mistakuna datikurmuge fiyalu ala duniyage emmati kotum wagutun emihun faaba anga wagutun datikurum fiyalu ala gos russiage sarukara datikurum fiyalu ala mun gos insanum fahana ala gos russiage walu janawaruna bes fiyalu tangala russiage bulale bes medo komeskamge baru nukurengul bulale medak egomugo bulale dawle fahana gos waki waki am fardunge ammille zati mudatan evettakun hifattam fashaf falegga otiya faluga talulafa tanegga paakofetiya paakofe zonuga talulafa karebis pikabes doriyebis baskalebis karebis hurihachen huritakun talu miniwan gawmakun araganik democracy ge zamanuga nuwanunto ekame kinito wanik insani haggutan uri zamanuga kinetto gawmak arani etas sateka mihun russiage agon doshin heddo divehinuge lefovas russiage waki fardunge hasateka faratugo macca eksadat krom fiyola uriha benkutega russiage bantu khiyar faalukur miniwankan ege doru ege dekanya fulako huluwa fa europe ga russiage tv channel ta band facebook band YouTube datikurum fiyalan Instagram huriha guram datikof gawmakun aragati mimi dakka wahake rangol evs gawmak emihun gabukura usulu gitering aragen nuwan evs bek adiyaware gennuwan alum gabukura gotuges standing gabul kura amenu insanu aniyaware umakki ekamako suwalaki alatto gawmege beh gawmak aram mole nuni miedu bayaku egawmakan aragen gawmak bayaku aragen kampodoge mole mihunnaki duwahaku gawmakan ara gawmege miniwankan ferigen fawa bayves nunto mi algon vistalan je noktak ibreng hasiyo kuran je noktak loba dizit rakhuna khun tarihan awman nazar hingala fiyam islamun nabiti muslimun nabiti islamun adekola hingafuri tarihuga bawr jarima to wa ka awman dekkidan ei dakka kolunana wa ka enno eka loba dizit rakhuna ukhtun algoda mita dakka meoleni rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina ga hundamaniko makka ga lashkar madina angas kuri uhud hongurama ga haddi hebekalun shahid ko hebekalu gunawantakkendi wa ka enno algonne dakka mewle nabiya sallallahu alaihi wasallam madina ga hunnawaniko gulifawa lashkarek goangas hingi ahzab hangurama ga wahkenno algonne dakka mewleni palestine ga kurige tarikhuga tankola kurige tarikhuga nasara hingafa gatul amato ga wahkenno algonne dakka mewleni nawarsteke salihuga ingresin atun hindu kora minimum ve islami qawme gotuga pakistan ufedi ekama hinga manujhigen indian hingi gatulu ammuga marali delakka muslimuga wahakenno agume dakka mewleni hama eduwassaruga kashmirun katilewunu ellaka 30 fashas muslimuga wahake vesno agume dakka mewleni bosnia ge muslim akhonna ukhtuna dekola yugoslavia hingi gatulu ammuga marali fa mihunga wahakesno iffetterikam ferigem fawa anghen takunga wahake vesno agum dakka mewle turkistanuga irumati turkistanuga china hinga fawa insani bodu jarima ga wahake vesno agum dakka mewleni eka viswana garnuga miniwankama democracy ge hayatuga mi eka viswana garnuga midenne vishaarutaka wakalat koramunda
dawlattaka gawmutakum islamonna dekolan algonnage lomati gahinga fawa jarima togwak miyadu gawmakun gawmaka aragen e gawmuge rayitunge haggutaka aragagen e gawmuga anghonna kodakudin mara e gawmuge imarat fanakon halakon e gawmuge etam million rayitune gawmum beeru kollidi kamboduwegen e gawmuta Russia dekola fiwalu alagen nunida ole gawmutako hingi jarima togwak kuda kuda mimbare agunukar divefulum vidala nuwati samirwe niveni gawmege wahaka nudakke huriha wahake nudekkene agumege wagut eka tane nude komme gawmege wahaka dakkambasi das sateka sofa ennagane algodam me kiyal deni hama bayen nuktat bay wahaka tang etas vihi ahardu hinga furi jarima kinetto algodam mita kiyane nukiyene ekamokos ibring hasil kurmattaka mi hindu kolakkiwes muhim wagutekkamuga agumedek ಬರುಮಾಗ ವಾಹಕಕ್ಕೆ ದಾದಿ ಮಿದಾಕೆದ್ದು ದೆಕೆವನು ವಾಹಕ ದಂಡವಂತೋ ಬರುಮಾಗ ಮಸ್ಸಲಿ ಬರುಮಾಯಕಿ ಕುರೀಜ ವರ ಕುರಿಗೆ ತಾರೀಖು ಸೂರ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಖಿಲಾಫತ್ ಇಸ್ಲಾಂ ವೆರಿಕಮಯ ಕೌಮೆ ಅರಕಾನಕಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ವೆರಿಕಮೆಂಗ ಸರಹತ್ ಉಸ್ಮಾನಿ ಖಿಲಾಫೆಂಗ ಜಮಾನುಗ ತುರ್ಕಿ ಗೋ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಖಿಲಾಫತಂ ಅಸ್ಕರಿ ಬಾರು ಫೋರ್ ಕೊ ದಿಫಾ ವರ್ಗದ ದೌಲತೆ ಒತ್ತನೆ ಬರುಮಾಯಕಿ ಅರಕಾನಕಿ එන්නම zamaanu sure hindunna buddhistunge adawattri reumge tereng etas ahartege terega gona kurve jessun kurvi eterega talafulun ufeddi mazhabi talafulun taka hindunna muslimunna buddhistunna muslimunna jassa talafula eki zaman toga etan ha setellak mihunne mara leifa mihunge tafat hisabate ki miedo algon menna faffutakum fennavar ma gina ichitake ete bawar bayko ete lakka bayko wani katul kuref ete rattake wani andalefa miskittake wani andalefa ete bar gedor wani fana kurefa refugee ngotuga equipment de million mihun e kawmun relaifa egetereng hasatega fastolas has kodakudi delak haddi has angenu mi andasi hisab algon mita me kiya deni algon mege hisab ennu algon mege hisab kenya bunafan kaleme olowan kiya chi emihun ge hisab emihun guna mihun bes barumage muslim sifa kureifa wani duniyega aniya libemunda baamodu jamaat tawtereng emme intihaya aniya kure emihun gotuk alif daluge hisab tabuna gotum bes emihun ge agentun emihun ge report kura emihun buna gotuga duniyega emme nikemetikon hite e jamaataki barumage muslim emihun naki awetteri rette rahmeteri inne baygotuga sifa kure washaganti beves kaumaka emihun wannaka huddenut eves kaumakan araka huddenude washagen bandu kurefa e veenuge terega e huriha emmen gatulu kurevi eba mehun maralum wedan duniyege tafas hisab ta jahamen tafas hisab ta dakadi emme algon faha kolun je nukta ki mi huriha jarima taken hingabun dieruga me kaumuga veriye gotuga mi huri duniyege sulhage inam libfawa kamanai anghen ta kaniyawariwan kodakon take maran adi kobata mi huriha kam hingamun daros enaga hagguga ei abaka vesnuwe e sulhage inamu hifan hure e huriha jarime hinga eruga ena dekolon elene fiawales e gaumaka dekolon elene fiawale vesnek miedu Russiaage sifanna dekola Russiaage sarkara dekola mi huriha fiawale take alamundar duniyege hingawum mida bara inufusige hanguramaga mistakum bikakuruma nikameti kurumuga hanguramaga democracyge haggu takuga awaga mistakun jassawa batibage dehas ekais dehas evwana haruga Afghanistan America en hamaladi digu hangurame fesh vihi hardu hangurame ta goffawan dehas noekun dehas ekakan aamuge terein nawarahas essetege salis temih marofave adi tiris fassas assatega nodiha noe mehun zakham bafave algonuge tafasa befari tangole fahato ekiven to dehas ekakun dehas ashaka hame muddatuge terega
hingadia evs maulumatek emihun agency tekun record ko fenne edigu muddataki emme ginaen afghanistan ga mihun barafe zama evs record kun dakka fenne emihun jehi ware emihun beli ware emihun dakka wahake duniya media taka me annanis Harvard University ge ekkufa maulumata buna gotuga e maulumatuga macce binako Morning Express ke anuhakun 16 October 16 August 2021 ga shayakkufa report ge wa gotun Afghan adekolan America NATO inkuri hanguramaga 40 hanghas 240 first Afghan arm raitun marufave America ga Brown University cost of war project ga hamakuffa wa tafai sapitoga afwanuga ellaka haddi hahas mihun ebame hingi jarima toga marufa america nato ga hamala toga dehas fanarahar dehas fanara ge fahun afghanistan ga am marufa member nawarsteg addiha ga russia in afghanistan ang aradin hamala toga maru mihun nabare magina adi afghanistan terege hingafa dakhili hangurama toga maru mihun ga adavres magina Afghanistan ka hadisa ki ibratun furigin ba hadisa emme furtaman nag Afghanistan eri Russia mi Afghanistan ang eri ma Russia de kol hanguram kuran nikuti America nikume America mi hanguram kur mattaka Russia ga raitu na de kol Afghan mi na hatiyar de adi duniya tafat kankol takum mistakum Afghanistan ang am gowale e gowaluma ekkon Russia ge sarukara dekola Afghanistan ge jihad elan kurawun ekivegen to America ge maslaha to e goram koro medosoti ekan anekkawa semburias Russia dekola hanguram kore muslimu ge higa muslim maidanu hanguram ko Russia fassali ma denga seri America me anekka Afghanistan Russia dekolan eiru kuri hangurama bi beru gawmakun muslim bimakan aragen emihun fassalu mattaka kuri jihadak America mehun deha sekke gas Afghanistan erima emihun adekola kurona hangurama bi terrorism adekola kurona hanguramek mi kiya demonak algon men kurmati hinga furi hadisat algon men bejehe helun teriwan algon men bejehe algon men washagen algon men sikundi ge meleifawa me hulangu mihun algon meg sikundi ge washagen lafa mewa nashi kondu fala lafa nikonna beje duniya ge waanu angen ge beje faharek gaves algon wegen nuwane dakka ha wahake qabul kura dakka ha manzare ge awaga emihun jaha beraka nashabek lobeti izzeti akhunna akhtun America ge wahake an tankole Iraq dehas tinek ashfanar October dehas 13 ga Al Jazeera ga shaykufa report ga hamukufa gotun iraga dekola hulan gomotakun din hamala toga dehas tinakun dehas egare aham demeda faslak verigen mihum marufa irag hanguramaga ben bavari lashkar taw terega miedu eqawmega hangurama hingati duniyege tafatu kankolotokun kamboduwege meole egawmega mihum mere mudate egawmege insani karame gellingen dati duniya kolajjege mole Ukraine ge fashas askari sifan Iraq raituna de kol hanguram kori emihun Iraqum faba fani dehas abwana har ite bawr jarima take Ukraine mehum bani Iraq hingaf eruga terrorism de kol eiruga komme vis bawate ge hatyaran huregen eya de kol efenu buna hatyar sita gune ebuna evessing eta gune ite bar be ku marafa eba mehun kurikamaki kuriganek askari barutak medirmati qaim kurit eruge Atlantic and horoscope as emihun hamala den jene miedu America ga askari markaz tak moli duniye kankolotok medirmati gewani qaim kuf komme gawmak wasemun hamala deven met kuriga vejjam kandu horoscope onwanje medu emihun meti bias banda jaf ei duniye mega hanguramek ikura kantatek America ga national priorities project on ei America ge federal budget me hegotuga beenu kun barwala agency hamuku fagotuga iragara America ankuri hanguramen heduku fa fasaing 12.5 million teacher nu musarama jisse nengardu adi America ge sate ek first million me hunda ahar doge sihi farwa deven
me huriha ecche amerikan hedo kuriki kurantu iraqoga insani haggota kashor kurmattak iraq aniyaveri kiban salame kurmattak iraqoga anghenunge haggota kashor koddinu mattak iraqoga kodakudinge haggota kashor koddinu mattaka me huriha hede amerika ge budgetun koffawani hama emihunde ke lobin aniyaveri kannattalu mattak ehen dimalakan algol men jehila mahenga libya amerika nato issoe libya hamaladi mi hamala akurin libya ke afrika barrugo emme mussandi kaum mul duniya ke teluge deepent noen hissa kurani libya ke afrika barrugo emme gine te ofadda kaum deha segara ke amerika ke new york times ke report ga libya eru veriya gazzafi idikola holonge heiteriken libe faratta ka hawaladi hama kofa gotuga dehas 11 wanaharu ekaniwes libya ga hangurama ga 30 haha fansas haha devedak adaka mihun marale ifawe adi faslakke wargena mihun emihun ge goti gedoru sunnafati kofawe insani haggoto nam evves gawmakun emunna dekola fiol ala kamboduwegen bayan tennere kamboduwegen emihun ge wahaga dakka anuhada terrorism noniya rayitun ge hagguga rayitun barwari kuruma verimiha aniyaveri wegen eki riti shi'arto dashuga hanabe fanawendani islami muslim qawmuta halaku edani muslimu gedoru gellidani muslimu ge furanata fahiwegendani israeluge bodu dawlata kandala afawa bimuge masahat furat korun nila kora israeluge bodu dawle fula kurumuge waadu medurumati gadbodu kurumaki deha segara suriya amerika russia debame guligen suriya ge hanguram feshi deha segaran deha sekavihe dihi ahar terega tillakka addiha anhas mihun gatul kofave 5.5 million mihun refugee na hadafoy 2.4 million kodakudin taali mahrum korifave mi human rights observation emihunge insan hakutaka be idaratukum fahakof maulumat russia in chechnya gara hingi jarima nawarstega nodiha noega augustuga putin russia ge bodozir kama hawalu dehasanaharu january mahu furtamadu ena russia ge rais kama hawalu hama edu chechnya de kol hangurama elan kor hama e russia hama e bush nodiya hama e putin mi chechnya ge devana hanguram furtam hanguram hingi nawarstega nodi hataraku nawarsteg nodi hayak hangurama ga russia baliwe chechnya minuwan kallibe mustaqil lokawme gotuga amille verikame elan kore eiruga chechnya efawani hulawunga bahuru ambes minuwan kaba hangurama kore gawme gotuga chechnya de russia de kola ei baro gotun america wadu kora baran ojjam je nattala hatiyara sogennuane emihu name forat emihu kamille malali ma emihe kakuluga jeherochin utas langalu ekam emihun name forar wachin ebbes betu oegennuwa ojja meche nattalanje nech halakollan jehna nukuli hatyaruge wahake sekala wahake e hatyar emihun otuga hunnan jehem betu horegennuwe emihun otuga hunnan jehni kiwegento emihun otuga hunnan jehni emihunke mihun mara bayennu ehme mihoko merumge vishnu ebbes naanna duniyage ebbes gawmakan ara ebbes jarima ennu hinga bay gatuga nukuli hatyar huttaka sanege masale netta hiroshme abongale se emihun ehem bima duniyega mujrimun atuga ehtiyar forwagen ehem mihunna birudakkagen ehem mihun lavva kankan kurumuga ebame meditwani haddufa nalaf eir hulo gomton kurin dennevihen tibi chechnya ekkola minivan dawlate gotuga ebame hun qabul kore kamuke emihun ge qabul kore minivan dawle chechnya ga sunna jamaatu aqida ga macca rangalu da'wata rangalu baru erikam faaluwe sunni dawlategge baru erikam faaluwe hinduga ebame hunga raagu badaluwegen di isam feshigen den hingi hanguramaga ebame hun sifukurawuni terroristun gotuga hama e russia ga dekola hama e chechnya ekomako miyadu vistunge wani badalef deha saterega mihar chechnya ga rais kaman hun ramadan gadiruf ena genes russia gena verikam hawalu kuri ena ga bassaha ena buna daga lashkar fonwa ena buna goten hada mihako emihunge verikamuga behettu mattak eisam ferigin dehas nuegga ena ga maqsad hasil wima
එමානකේ රෂියාගේ රයිස්ගේ මක්සද හාසිල වේ නම් මස්සරෙන්නේ කොම්මෙ ගොමෙ ගොත ගොතස් තිබන්න බුණිය පුණාකම කොගෙන් උලේ බයකන් උලෙන්ඥා හිසාම් ෆෙරිගෙන් ඔති බරාබර ගොමෙ එගොතුක චෙච්නියා බාබා මේතු ෆෙන්ඩාන අගොමෙන්නක් යුක්‍රේන එමිහුන් එරුමා ගුලිගෙන් වගතුන් එකොළොන් ලෂ්කර් මේතු ෆොනෝ ඇංගුලේ රෂියා එක්කොළ හංගුරාම කරන යුක්‍රේන දෙකොළ චෙච්නියා බස්සහඤ්ඤා නංගලුව කොම්මෙ ගොමෙ විස් බස්නාහඤ්ඤා ආදබු දෙවේ mi hangurama chechniyaga hangurama nimungeruga ei dehahun dehas nuekak kuri hangurama nimuren marui mihunga rasmi adade rasmi idaratukum faahko fenne bay faratukum bona gotuga faslakka egmanaki baameli nenga mislimu mi hangurama ga marufawe egiterem gina mihun wani gellif miharus hangurama hinga mundani hama erashiaya yukrena hinga hangurama ki hama miniwa gawmaka araganu hinga munda hangurama enname seiruga tafatumune miharu තෆාතුමෝන මිහාර දක්කමුන්දනි එහෙම් වාහකේ ඒරු දක්කමුන්දනි එහෙම් වාහක හැම යා කොගම් විස්තරන ජේ නුක්තයි මියතු අල්ගොමෙන්තරේක මිහාදිසාත හිඟමුන් දායරුග රෂියාන් යුක්‍රේනන් හමලා දෙම් ෆෙෂි ෆාහු ෆානරහස් යුක්‍රේන යහූදීන් හිෆාෆා ෆලස්තීන්ගේ බින්තක එතර වෙච්ච ෆලස්තීන බින්තක යුක්‍රේන මිහු මෙගෙන්නනි ෆලස්තීන ගෙනස් ෆලස්තීන ගණක් කැවෙහුම් මේ බාති බනේ කොන්තනත්තොයි ගවමෙන් හිෆාගෙන් එකම කම්බොඩුවගෙන් අනෙක්ක හිෆාෆෙක් ගවමකක් ගෙන සෙවුම් යරුව පලස්තීනේ කොන්තනත් එතන කිස් බේ හිෆාගෙන් ගදවනගෙන් ගුල එතන රෂියා දෙකොළන් හිෆා ෆලස්තීනක බිමුග සයිනිස් යහූදීන් තිබෙගෙන් ගවමතක නේරුම මුසාහරා බකු ෆලස්තීනුග තිබෙගෙන් මුසාහරා කුරණි මිනුවන් ගවමතක අරාගෙන වනේ කියක් උනාර එමිහු මිහාර මුසාහ හොරා කුරන්ති ෆස්ගණ්ඩකි අරාගෙන ෆා ෆස්ගණ්ඩ එහා බොඩ නිෆා ඔකන් ආමුවේ එහා බොඩ දෙමුණු දක්කම දාරවස් අලගොන් මෙන්නකම වානුවා වෙස්නේගේ බයිඩන් වෙරිකම හවාලි ෆෝන් ෆලස්තීනුගේ එන්හාස් ගෝති තලා සොන්නාපතිකෝ එමිහුන් ගෙදරුම් වනි නෙරේෆා ඉන්ටර්නැෂනල් මිඩල් ඊස්ට් මීඩියා සෙන්ටර් 17 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ಹುಗ ಹಾಮಕೊಫ ತಫಾಯಿಸಬ್ ದಕ್ಕಾ ಗೊತುನ್ 2022 ಹುಗ ಫುರ್ತಮ ಆಹಾರು ಫುರ್ತಮ ದೂಹಂ ಫೆಶಿಗೆನ್ 16 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ಹಮಯ ಫನ್ಸೈಸ್ ಆಯಿಲಾಯ್ ಎಮಿಹುನ್ ಗೇಮ್ ವನಿ ನೆರೆ ei sateke fansaas emmiu holonga serige ettiris hamala falastinu aamuraytun amas korefawe fassedege 22 falastinu aamuraytumani higher kof eitire saalishnu kodukudinna ha angenu himene eves miyago nule mi hamala taka dekola israel dekola fierwala algona emme faaha kolle nuktae alif daluga ras beve baddalumek ukraine masala ಬೇ ಬದ್ದಲುಗ ರಷ್ಯಾಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ವಜೀರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊ ಟಿವಿಂಗ್ ಏನಗೆ ಬಯಾನ್ ದೆಂಗ್ ಎರಿಮಾ ಸತೇಕ ಇತ ಗೌಮೆಗೆ ಮೀಹು ವಗುತು ರುಳಿಯಾಸ್ಕೆಂಗ್ ನಿಕುಬೆಗೆನ್ ದಿ ಗೌಮೆಗೆ ಮಿನಿಮಂ ಕಬಂಗ್ ಅರಾಗನೆಗೆನ್ ಹುರಿ ಗೌಮೆಗೆ ವಜೀರಕು ಅಲಿಫ್ ದಾಲ್ ಮಜ್ಲಿಹಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊ ವಾಕ ದಕ್ಕಾತಿ ಎತಾಂಗ ನುತಿಬೆಂ ವೆಕ್ ಏರು ಎತಾಂಗ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಜೀರ್ ಇದೆ ಏನ ಎತನ ಬದಿನಸ್ ನಿಕುನ್ನಾಕಸ್ ನುಕರೆ ಏನ ಅದಕೊಳ ಎಚ್ಚೆಬ್ಬುನಾಕಸ್ ನುಕರೆ mi algon menge duniye miyadu fenna ummida demonaki algon me muslimun mi kankan dannan jehene duniyege waanuwa engen jehene mi waanuwa engumaki emihim war roliyannakam ei tawlim nizamuga masale evs gawmege tawlim nizamuga emihun kura kanka engenya ei masale tiben jeheni emihun bunima bunigotakan hada emihun dekkiyechen emihun dekki gotaka fenna bayagu tibenna ehiri ragala enun gote banya eoti nubago em gome amazif mihuriya kame hingamun dairuga falastinu mihuriya kame hingamun dairuga egomuge bodu wazir terrorist bodu wazir mi ulani miniwan gaumaka russia in aragane ekama kam bodu wege adi kurin denne wihin e russia in refugee en gos mi wazem beri kurani wes anikka wesama falastinu raitunge bintok දෙහස් අසාරවනහර මේ දෙමුණුගේ වාහකයේ දක්කා කොල්ලාන වාහකෙන්නෝ දෙහස් අසාරවනහර ජූන් 7 ජුලයි ෆනරේ FIFA වර්ල්ඩ් කප් බෙවුනි රෂියා මියතු රෂියා වනි හුරියා මේ හරකාතක ඉෆරක් කුරිෆ් වර්ල්ඩ් කප් රෂියාගේ බෙවුමුර මුබාරක් බෙවුමුගේ දෙමස්තුස් කුරින් සූරියාගේ දූමා කියා සිටියක කෙමිකල් හතියාරුගේ මිසයිල් තකේ රෂියායින් දීපාවේ ඒක රද්දුක ඇමරිකාවෙන් අනෙක්කා හමලාදී අනෙක්කාස් මුස්ලිමුගේ තෙබ්බේකු මරාලි මිහුරිහා කමෙන් එමිහුන් එතරා ෆාවස්
emihun world cup ge be mubarato ke farate nukure eko miharu gataruga bawan dehas 22 november gataruga bawan nimma fa world cup russia wan effara ko fa ukraine ri russia in minimum gawmaka hamaladi miharus minimum gawmaka hamala demunda mihun me jarima ta hingom meden dehas nuwanar misru government mukuri captain muhammad abu turaika enage joziga gazzaya ek mihen hame ekani jahalagen dandangarima ehen jaha huregen fifa in ena dekolo fiolo eli adi ena inzarudin ena enge kuliwar siyasi nukurum Palestina dekola hinge jarima atawge wahaga bunum sei siyasi kur hame ekani muslimo ko ei goheke bunum Olympics dehas vihwana haru Tokyo ga Olympics ga Algeria ge judo kulunteriya Fatuhi Nurin terrorist dawla yahudiyaka idikola ena kulenje hunima ekama inkar kuri ena dekola emmechega kule narana kom buni ega machak enaya enage coach diha hardu suspend kuri diha hardus hama ekani enaya ekkoge mechege dekola kure narana kom buni anefalin fennani ingresige premier league match tak feshumuge kurin ukraine ayu tibikam hama kurma huriha kulunterin karuga ukraine didalwangen premier league wadu kora vihikulabuge komme captain ko ukraine ekko tibikam fahagawa captain band huriha team toge captain naga amurukkur kulibalam wanna huriha supporter on ukraine ekko tibikam ga shoor lefa benata gipaga wandange ukraine ehiteru mattaka fund forida mechta kuleruga dandutoga behetti mi hama ekani timanda miti be gazzaya ekwe buneli mehisam ferigen imuna de kolanga sorry adabta mi kuliwaruga maidanuga terega wes emihunga faratum fennamuda demono meedu algonmage zuwanun e farattaka taba efawa kuliwaruga maidan toga mismihun hingamunda bodati jarimatan algomana fenno midani kurin denne Palestine hagguga bono ekomme faraku ei siyasi kame gotuga kuliwar siyasi nukurma anga emihuna fierwala ingiresi vilatuga mashhur football club Chelsea ge veriya Russia ge mahujan Roman Abramovich enage huriha vefartaka ingiresi sarkar datkurum fieweli emfo nawar ahar doswandin ena bedhetti club dukollanjo ekam enaki Palestine ge bintaku yahudi nerumattaka eta baor fasa e fundu koramunda mi sateka million nena sateka million pound ekam kharadu kufawa kom ekam Russia ge masalaga Ukraine masalaga Russia ena gulungonnakam belewne hisam ferigin ena wes jehuni dukolla fadan huli huriya gaumek Russia de ko fiawlon jong adi kobato echen nubunaweti umbese jarima akkam ga fiawlon nala fiam egomaka de kolobes fiawlon mattaka miedu emihun duniyage tafaat kankoltoga duwa mundan tegoti duniyage emme bodu democracy on alif dal emihun hamatabuna gotum bejja democracy ga hamabuna gotum bejjiya vote ke evvarich komme golies ekam mol duniye monani fasgaw mushtere me demme hevva kamaka dimawi Russia de kolo fiyo alambegen salamatin majlihu ga vote la majlihu ga Russia bainde huriha me ekolo Russia no veto kurisam kensa ekgotaga Russia de kolo fahagen no fast no ekkames awon dushin kuredogo Israelu mikiya terrorist jamaatuge nuswariyako Russia ga hangurama ya behegotun ibrate hafilawala lefa engiruga ena bunefave alif dal alunge beje ehen gotaka tartib kor ehen gotaka beje atura ei gawmutoko mibato gawmutan eta tibmunga badaluga emihun qabulu kora baykala fikurto emihun anakas yahudin penuwato kankan kure nizame emihun senge emi gohek ekam algon menna emihun algon men gatoge haggotawa hadakka duniye mul huriha gawme eklon arafa kamek koram bonje segitire emme go no bonje sesa bunno
ivarus tibi yukurana masalaga beenum wa kolok vote nu deve mihum bes yuwanna dakkanje chanda nu dakkat chanda bodu waraka vote ku power bodu ehmi duniyege me kanka hinga munda goy bay me honna hiwani mi waram muqaddas duniyege amankama omankama maslaskan genestumatta gufadur jamaat ek ekam ballawa bay gawmuto ga bay islami qawmuto ga hinga fure bodadi jarimat hingifa huri neto ge UN ge lashkar tan himayat difa sarhat to terek emihunge himayatu ga emihunge bedettum dasha wadda emihun mara leifa huri muslimuna dekola hinga fure jarimat to terek mi algon men visna figur kolunje chame ay ko mi awum tere fenna munda ane manzare algon men tere gas divehim ves bay mihun midenna vikala sikundi ga kommesserege naatte leifa tibe mihun agonu dannawani den Allah subhanahu wa taala emune hidayah dakkawash em bedana farega bayaka ma boda gaya vejja bayaku dakka huriya wake gabul kuram vejjiya mi vesten fennane emme boda deen himayat kuraveni secular verikamegge e verikamegga islam deen ta emboda himayat kurani mi saaf ko bay me hun dakkamun dewa ka algon terega ufedi hedi bodu mun algon men emmen danna la dini jamiya MDN jamiya ge Facebook page ga takuraru ko dakkamun dewa ke islam deen emboda himayat kuraveni secular verikamegge terege ekam secular verikantoga islam deenuge ebbeskam himaya nukurave kan algomun fenna mundarus lomatin fenna mundarus duniyage emme bodu secular democracy ge india algomun fene muslim ukhtege burgaga masalaga medu kangossen hisab burga hamege fotikonde bolugon eya hedi etan has eta lakka angen kudin kiyamu mahrum kuref e fotikan walaga school kanude kiyawa kanude bolugon fotikan kotum mesukon kure e haggo mahrum areka kotum me hukum kurani shariatuge islam deenuge asasen nuneik deenuge asasi kame nuneik ehma deenuge asasai kobakan asasi kankame kobakan deenuge farda kobakan wajib koba ekames mi kadalani islam deen nun ehem deen toge mismiun eminge amilla asas to mach arna deenuge farla ki kobakan deenuge asase kobagas bayam me kurane emin qawmu e qawmu ga med muslimunna ki baamadu bay eko muslimunna ki boomadu bayno 200 million muslim duniyage emme bodu muslim abadi oti qawmu emme bodu muslim abadi ehennames kan hungamunda manzaru algumna finnana wara saaf ko angi kashor evani secular gawmegga secular dawlategga islamuga haggo hima nukurwen adi hen huriya kamen hutta algon men sattan sata islami qawme gotuga o mi qawmu secular kor masake mi kurani kuffa mi burani mi qawmuga islam din hima kurani mi qawmu secular dawlate qaim kogen la hawla wala quwwata illa billah ebe sajjabe ke bole mita kiha bod olwalu metto islam din ei algon men ge huriha kamaka gulun huri mativeri dine ei hameken alokemenu alokame bes hima enu kurvene secular qawmek konkome got hima befot muslim ge huri hagotte ge hima kurve dawlat tibe fulun dakka eves komen nona islam ege hagigi maanaga kuran jehe minwara muslimun tanfis kora qawme secular qawm baawar kantata dukogen baawar kankon effara begen ete baawar kankaben emihun dukollagen emihun ge terege dirula mundani khassa figuhek islami minority figuhek mane ki islami dawlategga muslimunna anna figu hukum takavre tafatu daruri halat taka gulngori hukum take mede qawm toga figuhori mis bayan kormunde halatu ko tabala eiken din hima koromennu e islam usul tan hima koromennu miedu mehuriya kama hingamun daruga anhenunga haggutaka anhen kodinge taaliyo mase kor wakalat kuri ham ekkakuge bes khabaren nive twitter facebook ekecche besne hama chuppu kya huriya me tip ekamako mihako murtaddugen ena dima mihako ecche bonafiya sauis kadiru terega mul duniyege huriha jamaatun bayandere MDN masalaga sauis kadiru tere satege eta jamuya ko bayandor misarhad satege eta jamuya agona hiwani e huriha jamuya ge letter head ekakatu gayen onna nemmegen ta eha wahanne ga mihun nidafas tibeneta
eki gomtoga wagutu istafatu gamu baddalunta mashwara ta sonnan jehne ta hema mikala kamek goja komme jamiya ge namugas nereve gotak kanne gonna eko midenne vikala algomenna gulun hori kam vejjam hama evves mihe kalanu refugee na kura muamalat to tafat kuru hama insanun na kura tafat muamalat tan emihun go medani emme furtamanna manifesto liunas gaun liunas emme ama kun asas liunas furtamanna kike toliyan miho gabul kura fikrakun aqidayakun kulayakun naslakun nisbeva qaumakum wanhaikun tafat nukure furtamai bar kiharit den algomanda mihiyawani e asas ke maccase mule holongu mihingani ewaha ka algon menna taala feeling gowagen e aduga algon men kamfe birofa tibba ega maccen algon men lokanu koggen e huriha achka khilafa holohun kamungetam insanun emihunge managa insanun ki emihunge kulage emihunge aqidage emihunge vishtumuge emihun aqida ke emihun kulenuni emihun naki insani karamatu ka ahul wenno emihun gabu kura agotu ka hanguram kuranjene hame kere meduri mate islami gomotto ka hanguram onanjene abudus hanguram ufedduma hanguram kurma hatiyar deba emihun wikkuma hatiyar ka maako do fedduma eki shiar to ga eki gomotto ka mihun fonuma mihun maruma mihuri akama ke emihun rawa ge hinga abud jarimat emihun naki emihun muqaddas bay misal ta awun dannawala nam fahakin astila bay misal CBC News agency news wari Ukraine ke Iraq Afghanistan non ko bonafawan mi ke Iraq Afghanistan nune mi tahzibi Europe mi tanu ko hangura me hinga ke nuane eta hingam vi Iraq mi marwam vi Syria mi marwam vi Burma mi marwam vi hangura me skuram vi hatyar swikkam vi arming sifans fonom vi emi refugee ko to ka fassam vi garaw kuram vi kam ko Europe nukali ga ahulwaring don isteri ganu ga ahulwaring aharmen fada mihun emihun marwege nuane emihun aniya kurege nuane kubato insaniyat kubato hama kubato adil insaf kubato ibuna democracy kubato ibuna hamat mihuriya ach jehunima huriya dimalo ko ech sossala islamuna jehunima muslimuna jehunima gabul kura evves hamen usules nove duniyega faalo ko fenna demunu dakkawundani evves miya ko emihun adeterega wahaga dakka faaneti e laduwas nugane medu algumum karanga sis hama ehak gutaka ewaga dakkambe duniyage tafat kankoloddaga mihura jarima hingarus Ukraine ge deputy chief prosecutor David Kame BBC nu hogadde interview ga ena wahada ko bunafawani komme duhak nu kaliyai don istari gane lifawa Europe mihun edani marale wonne e manzaro armana balaka nukkudane nune eg mane ekam komme duhaku algon menge istame komutho go timihun hame bes kalenno emihun lothoge kaliye bes baki tafat enno e names lotho kalin hamuge kule nun hame ekeni emihun gamu kurumda islami matwere aqida dehas fanarwana haroga hingadia eki hanguram toga khasako Burma nikumegen dia ikumegen dia refugee wanuma inkar kuri bare qawmat adi Europe ke bay gomtoga hingadia hadisa taka guligembes adi medirmati gomtoga hadisa guligembes misaka Rus Russia ya gomtoga hingadia hadisa guligen gom berwi refugee wanuma inkar kon dor bandu kur eggome Polandak refugee wadu mana kur eggome Polandak ennames eiru mana koffa dehas fanaraga mana koffa Ukraine mihun hanguram feshima gawme ekkon huluwa fe gawma mihun waddam feshima ekama begotun NBC nuhum Polanduga massuwareka suwalu kuriwa jawabuga ena bunafawani nikanswa emme safko bunanya bunaveni mi Syria ge refugee ne none mi avetteri Ukraine ge mihunne tevtede bunana me ei aharmenge bayke ei christianunne emihunne aharmen emihunne dommi hunne emihunne aharmen na eggebbayke insani karabat mi bayk maruniye bayk macce bongalani ehalatuga wes emihege loluge kali kulya emihege boluge istergon kulya emihege gabulu kura falsafa aqidaya emihege kulya balafanuni insani ehi emihun gabulu koffawa emihun sekoffawa ebbassefawa alif daluge muahadataga lazim kurakame refugee ne hitergam for koddirmak emihun insani karama rakater koddirmak emihun echchega bedifawa bainakwa muahadata lazim kurakame hennames ehuriya muahadaten algonmena jehunima islamuna jehunima en ebbesseche nuhinga
huriha echen egotuga dakkafa e demunu agumna dakkafa algon menna me kyadeni insani hagguga wahaka insani karamatu wahaka tama yaekoga yukurenu nikum bayin ehen gawmuto mismi medirmati bay gawmuto saudi arabia ga bay mihum bes e gawmu niktum ga masjid ga dima emi kule bal afrika ga bay mihum niktum ga masjid dima ve kivegan te mihum kula kalu ehona tafat kuran ehona fursar kuran ehona nuwed etebar date kurmat kuran misaratu bay gawmuto kas wani etafat kurmat kore fami dennevi hamahama kama huriha achka gawmun demi Burmage Rohingya Muslimna dekola hingur gatula amtoga film wegen Denmark daturu kuri mihun balla mi warang algon men hives nukura kala nimume Denmark nimma emihun nimma voti deha 16 wanahar emihun nimmi nimmaki e gawmun mi gawman eterewa refugee atuga hunna huriha mudale ege terega anghenuge gahanaves dawlatan nege gut atula gut fere gut fermannun tomi kavaden usulen mi fas korani refugee gotuga anna mihun atugonna hurna mohri mudale denmark sarkar nagagut atulagut miyan amaluko mi tamfis kom mege maccan anna huriha mihun mudatan atula emihun gahanata comfortu gala fon echs atuga unna tandiya angottiya huriha echen hunuge ferigemfa e gawmutoge emihun baatibbani emihun bika koramun nikametu kon hitamun as mihen ulenikon ukraine angorava jehigen anekka ukraine ge refugee mi gawma wannan je hisam feji fahem match deha is bawi hoga ukraine ge refugee atun emihunge mudan nunagam fas kor insanu hama refugee insanu hama is zamane ge hinga hur hadisatan algumne lomati ga fennam hur syria ge hanguram fashion for refugee gotuga m million ever genemi ho marofawe migiteren 22000 mihun kodakudin europe wannan kuri masekkatuga kandutuga garo kore fawe algumne video em fenum by manzar kudi echi takuga kudi doni faruga emihun masinga kandutan huras koram feshima emihun ehi terikame num for koddini emihun badija mansar agumon fenifawani anghunna kudukudin kandutuga garokko maralei fawani mi zamanuga mi insani hagguteka ebuna kudukudin hagguteka ebuna anghenu hagguto karamatuga wahaka fulako dakkavun duniyage international media kurmatega itan hasbe kanduto garokko fawani mi miedo algon men fennamunda demunake loba dizzetira khonna mi huriha kame mihen huriruga algon men tere kam mi huri kinet algon men tere kam huriha kam mihen huriga mi huriha jarima e muslimuna dekola hinga islami gawmuta falako fanakon halako kharab kuramu dairuga algon men islam deenuge hagigi maana sharah kuram bes midani emihun gat Qur'ana sunnatuga islam din bayan ko fa hurge nun kalemenna karnuge aharmanne gen islam din ga susaha mafhum kiyat emi hunga saruna workshop ta hingeni ko bakan islam ge meduminak ko bakan aharmen ge islam ka ruhe islam ke argument ta qur'an ko midan mi darus ge filalu ge furtuana danna afimu nabiy sallallahu alaihi wasallam islam din ge emme furiyama namuna ekle fan islam din ge furiyama namuna dekke wi ma wes e islam dinaka emihun nurune qur'anu gangwavate emihun nuruhene dem miedu aharmen tere mehega asburani timanna warna gol islam kama gengule mehege timanna ge islam kama europe mihun ruhe islam kama ke dannonto nabiya sallallahu alaihi wasallam islam kama ge wadagen islam kama ke islam kama yahudin nasara adawat tere fen islam kama ei sahha islam ebbes mihege islam kan ena gabul kura aqida ya ena ge dirulung battafaliya fikura mihuriya echka yahudin nasara ruhenya tie islam kama ki nabiya sallallahu alaihi wasallam e islam kama ka ge wadagen islam kama enno koma sehen echti islam e gasu hagige mafhum ga e yahudin nasara ruliyara algon nudannawa yahudin nasara ruliyara ko mechige rangalu echige ehenno smitanna wahake ki صح اسلام مفهوم کا وڈاگن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرے عقیدہ کلیفان منہج اصول یہودین کمدا چنو ہم algon men emihum maana kora gotan islam maana koggen algon men ei islam din kam qabul kurima ei islam eno kom sehengech kawan ham hem harikashikam ke minganda kiwes algon men terega islamiya qawmega harukashikam fetureto no fetureto harukashikam ituruweto nuweto divi rajye ke zuwanu terega harukashikam ituruweto nuweto mikankam ke minganda ki kobat
ಫಲಸ್ತೀನುಗೆ ಮಸ್ಸಲ ಅಳಗೊಂಡು ಬಲನಿ ಕಿಹಾ ವರಕತ್ತು ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಜುವಾಣು ಫಲಸ್ತೀನುಗೆ ಮಸ್ಸಲ ರಿಯೆಕ್ಟ್ ಕುರನಿ ಕಿಹಾ ವರಕತ್ತು ಮೆದುರಿಮತಿಗ ಹಿಂಗ ಇಸ್ಲಾಮುನ್ನ ಅದೆಕೊಳ ಹಿಂಗ ಜರೀಮಾ ತಕಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಜುವಾಣು ಕಿಹಾ ವರಕಂಗೆ ಬತ್ತ ಅಸ್ಸುರ್ವೇತೋ ಎಮಿಹುಂ ಕಿಹಾ ವರಕಂಗೆ ಹಿತಾಮ ಕುರೇತೋ ಎಮಿಹುಂ ಎಕಂಕವ ಮೆತೋ ಕಿಹಾ ವರಕತ್ತು ವಾಹಕ ದಕ್ಕನಿ ಕಿಹಾ ವರಕತ್ತು ಎಚ್ಚಿ ಬಲನಿ ಗಿನಂ ಬಲನ್ಯಗೆ ಮನೆಗೆ ಹಾರುಕರಿ ಫಿಕುರು ಮಿತ ಫಿತುರನಿ ಲಾ ಹೌಲ ವಲಾ ಕುವತ ಇಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಲಾ ಎಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಮೇನು ಮುಸ್ಲಿಮನ ಅದೆಕೊಳ ಹಿಂಗೆ ಜರೀಮಾ ತಕಂ ಅಳಗೊಂಡು ಎಂಗುಂ ವೆಸ್ಸೈ ಗೋಯ್ ನೀ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗ ಹಾರತು ಮೆತ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗ ಅಷ್ಟು ಹಗೀಗತು ಅರಂಗಳಿಯ ಎಚ್ಚಿ ಕಿಯಾದೆಂಜೇನೆ ಬುಣದೆಂಜೇನೆ ಮಿಹೆನ್ನೆ ಮೇಕಮಿ ವಾಣಿ ಮೆದಿನ ಮಚ್ಚ ದುನಿಯಾಗೆ ತಫಾತ್ ಕಂಕೊಳ್ತೋಗ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಅದಕ್ಕೊಳ ಹಿಂಗ ಜರೀಮಾದ ಈ ಜರೀಮಾತಕ ಇಂಕಾರ ಕುರ ಮಿಹುಂ ಗಿನವುಂಗೈ ಅಳಗೊಮ್ಮೆ ದಿವೆ ಮುಜ್ತಮಗ ಹರುಕರ್ಷಿಕಂಗ ಇತು ಹರುಕರ್ಷಿ ಫಿಕುರು ಇತುರ ಮುಂದಾಕಮಗ ಅಲಾಮಾ ತೆಕ್ಕಮಗ ಏಕಂಕಂ ಬಲಹಟ್ಟ ಇದಾರಾ ತೋಗ್ತಿವೆ ಮಸ್ಸೂಲ್ ವರಿಂಗ ಬೋಲ್ ಕುರೆ ಇವರ ಹಿತಾಮೋರಿ ಕಮಗ ಹೆಂಗ ಬೋಲ್ ಕುರೆ ಕಮಗವಾಣ ಬೈ ಗೌಮತಗು ಹಿಂಗ ಜರೀಮಾತ ಫಿಸಾರೆ ಅವಹ ಕುವ್ವರಿ ಕುರಾರುಗ ಅಡಬ್ಬ ಗೌಮತ ಕಿತೆಮ್ಮೆ ಬಡು ಜರೀಮಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಸೇವಾಗ ದಕ್ಕಾಕ ನುಕರೆ ದಕ್ಕಾಕ ಜೆ ಈ ದಾಖಿಲಿ ಮಸ್ಸಲೆ ದಾಖಿಲಿ ಮಸ್ಸಲೆಗೆ ಮೆರುಂಗ್ ಹಗ್ಗೋ ಸೊನ್ನಾಣ ಗತಲುಕುರು ಹಗ್ಗೋ ಸೊನ್ನಾಣ ತಂತಂ ಫಣಾ ಕುರ್ಮ ಸಗೋನ ದಾಖಿಲಿ ಮಸ್ಸಲ್ ದಾಖಿಲಿ ಮಸ್ಸಲೆಗೆ ಮಾತ ನವಸ್ ಮಸ್ಸಲೆ ತಿಮಾಮ ಹಿತನೆ ದಾಖಿಲಿ ಮಸ್ಸಲ ತಿಮಾಮ ಹಿತಂಗರಿ ಇನ್ಸಾನಿ ಕರಾಂ ದೆ ಮೂನು ಮಿಹುರಿಯಾಕ ಮೆ ಹುರಿರುಗ ಜಿಹಾದಗ ಸೊನಿ ಜರೀಮಾಕ್ ಜಿಹಾದ್ಗ ಸಹ ಮಫೂಮ್ ಬನಿ ಒಳುವಾಲಿಫ್ ಜಿಹಾದುಗ ನಮುಗ ಎಮಿ ಹುಂ ನುಬಾ ಕಂಕಂ ಜರೀಮಾತ ಹಿಂಗುಯಿ ಬೈ ಮಿಹುನ್ ಲವ್ವ ಬಲ್ಲವ ಸೂರ್ಯಾಗ ಬಶಾರ ಅದೇ ಕೊಳಂ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಮುಂ ಗೊಸ್ ಹಿಂಗಾದಿ ಕಂತಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗೆ ಕೊಮ್ಮೆಗಸ್ ಎತಾಂಗ ಏನಾಗ ವೆರಿಕಂ ಬೆಟ್ಟಿ ಎತಾಂಗ ಏನಾಗ ಬಾರು ಕೆಡೆ ಹಿಸಾಬ ಗೊಸ್ಸ ಹುಟ್ಟ ಎವೆರಿಕಾಮಿ ಹುಂ ಎತಾಮಿ ಉಫದ್ದನಿ ಆವತ್ತರೆಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಅನೆಕ್ಕಸ್ ISIS ಎಮಿಹುಂ ಉಫೆತ್ ಎಮಿಹುಂ ಉಫೆದ್ದಿ ಎಮಿಹುಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕುಳುನಿ ಎಮಿಹುಂ ಮಂಜರ್ ತಕ್ಕುಳುನಿ ಎಮಿಹುಂ ವಿಡಿಯೋ ತಂಗದಿ ಹುರಿ ಆಚೆ ಎಮಿಹುಂ ಕಿಯಾದಿ ಫೆವ್ರಿ ಉಫದ್ದಾ ಫುರಿ ವಿಡಿಯೋ ತಕ ಫೋಟೋ ತ ದುನಿಯಾ ತಫಾತ್ ಕಂಕೊಳ ತಕ ಮೀಸ್ ತಕ ಗೌಮ ತಕ ಎತನ ದತುರು ಕೊಫಾಗೆಂದಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ದಗೆ ಲೋಬಿವಾ ಫಿಕುರಗೆ ಮಿಯ ಕೋಟ ಸೆತಂತನ ಗೆಂಗೊ ಸಲಾಹ್ ಕುರಿ ಮ ದೆಂಬಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಫಿಕುರ್ ತಕ ಮೆದುಗಾಸ್ ಮಿಹುಂ ಎತುಗ ನಫರತು ಫೆದ್ದೆ ಎತಮ ಸಲಾಹ್ ಕೊ ಖರಾಬ್ ಕುರಿ ಎಮಿ ಮಿಯದು ಮಿದೆನ್ನವಿ ತಫಾತ್ ಫಿಕುರ್ ತೋತರೆ ಅನೆಕ್ಕ ಉಫೆದಿಂಗ ಆಸ್ಮೆ ಫಿಕುರೈ ಕೊಬಾತ್ ಜಿಹಾದುಗ ನಮುಗ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಕೌಮ ತಕ ವತಂತ ಮಿನಿಮಂ ಕುರ್ಮುಗ ನಾಮುಗ ಎಬಾಮಿ ಹುಂ ಹತಿಯಾರು ಫುಲೀಕಿ ಹಮಯಕಣಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಅದುವನ್ನ ಅದೆಕೊಳೆ ಬಿಂತಕ ಕೊನು ಎಮಿ ಹುಂ ಹತಿಯಾರು ಫುಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಇಜ್ಜತ ಶರಫ ಹೋದ ದಿನುಗ ನಮುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಇಲ್ಮುರಿನ ದಂಡ ಬೇಕಣ್ಣ ಅದೆಕೊಳ ಹತಿಯಾರು ಫುಲಿ ಮಿಯದು ISIS ಮಿಯುಗೆ ಮೆ ಫಹುಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಕೆ ಮಿ ಇಲಾಣಕ ವಿಲಾಣಕಿ ತಿಮಮ್ಮೆಗೆ ಬಿಮ ಫಲಸ್ ಮಿ ಸೂರ್ಯಾಗ ಬಿಮ ನಾದವನು ಮಿ ಹುಂ ಕಲೆ ಮಿ ಹಿತಾಮಣ ಕುರಾಶ್ ನಾದವನು ಮಿ ಹುಂ ಹಿತಾಮಣ ಕುರಾಶ್ ತಿಬಾಮಿ ಹುಂ ತಿಬಿತನಕುನ್ ಜಿಹಾದ್ ಇಲಾನ್ ಕುರಾಶ್ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಎಮಿಹುಂ ಬುನಫಾವ ಏಕೆಗೆ ಫರಾತ ದುನಿಯಾಗೆ ತಫಾತ್ ಕಂಕೊಳಗಾತಿಬಿ ತಂಕೊಳತೋಗಾತಿಬಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ದಾವತುಗೆ ದೀನಿ ಇಲ್ಮುರಿನ ಮಿಹುರಿಹಾ ಫರಾತಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಜಹ ನಂಕಿಯ ಎಮಿಸ್ ಮಿಹುಂ ತಿಬಿತಾಕು ಮೆರುಮಂಗ್ ಅಮುರ್ ಕುರಿ ಕಾಗೋತ ಓಫಾ ಕುರಾನ್ ಕಾಗೋತ ಏಕಮ ಓಫಾ ಕುರಾನಿ ಹಮ ಯಗೀನು ಬಸ್ ಹುಳಂಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಓಫಾ ಕುರಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಕೌಮತೋಗೆ ಇಲ್ಮುಗಾಲ್ ಹೋರಿ ಗತಲು ಕುರವಿಜ್ಜಿಯ ನುಬಾ ಮಕ್ಸದೆ ದೀನಕ ನಸ್ರ ನುಲಿಬೇನೆ ದೀನಿ ಇಲ್ಮುರಿಂಗೆ ಲಫಾಗ ದಶ ನೋಡಿ ದೀನಿ ಇಲ್ಮುರಿಗೆ ಮಸಕತ್ತು ನೋಡಿ ಕೊಬಾತ ಮೇದು ಎಮಿಹುಂ ಮೇದು ಫಿಲ್ಮು ನಿಮುನಿ ಫಿಲ್ಮು ಹುಟ್ಟಾಲಿ ಹಿಸಾಂ ಫಿರಿಂಗೆ ದಿ ಹೆಮ್ ಜುವಾಣು ಮೇದು ವಿಷ್ಣಾ ಫಿಕುರು ಕುರಂಜೆ ಜೋಶಾಯಿ ಫೋರಿ ಹುರಿಯ ಆಲತೆಗ ರಂಗಳೆನ್ನುವ ಜೋಶಾಯಿ ಫೋರಿ ಶರುಯೆ ಎಮುಂ ಬಣ್ಣಂ ಜೆಹೆನೆ ಇಲ್ಮುಗ ಅಹುಲುವರಿಂಗೆ ಲಫಾಯ ಇರ್ಷಾದ್ ಬೇಣು ವಾಣೆ ತಿಮಾ ಹಿತೂರಿಯಾ ಕಮೆ ಕೊಗ್ಗೆಂಡೆಂ ಉಮ್ಮತಕ ನಸ್ರ ನುಲಿಬೇನೆ ಎಹಂ ವಿಮಾ ಎಮಿಹುಂ ಅನೆಕ್ಕಾವೆಸ್ ಮಿಬಾವದ ಫಿಕುರ್ತಂ ಉಫದ್ದ ಎಫದ ದಾವತ್ತಬಸ್ ಹಲಾವ್ ಕುರನಿ ಜಿಹಾದುಗೆ ಹಗೀಗೆ ಸೂರ ಹುತುರು ಕುರನಿ ಮಿಯದು ಹಮಯಕನಿ ಜಿಹಾದ್ ಕುರುಮು ಹಗ್ಗು ಲಿಫಾವ ಮುಫ್ತಿಯಕಿ ಕಾಹುಕ ಎಂಗಿಲವಾತ ತಿಬೇಫುಳು ದೀನಾಯಿ ಕೌಮಾಯಿ ವತನುಗೆ ಹಿಮಾಯತುಗ ಅಮಿಲ್ಲೆ ಫಸ್ಕನುಗೆ ಹಿಮಾಯತುಗ ಜಿಹಾದ್ ಕುರುಮುಗ ಹಗ್ಗು ಲಿಫಾವ ಹಮಯಕನಿ ಮುಫ್ತಿಯಕಿ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮುಫ್ತಿ ಏನ ಇಲಾನ್ ಕುರಿ ಜಿಹಾ ಅನ್ನಸ್ ಹುರಿಯಾ ಗೌಮತಕ್ಕೆ ಹುಳುವಾಲೆ ಫನ್ ಯುಕ್ರೇನದ್ದ ಹಮೇಕಡೆ ಎಮ್ಮೆ ಗೌಮತಕ್ಕೆ ಎಫ್ರಿಕಾಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಗೌಮಕ ಯುಕ್ರೇನ ಕಂಡೇರೆ ಕೂಲಕಾಳುವೆ ಕೂಲಕಮಕೊಂಡು ಬೈಗಿ ಗಿನ ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಗೌಮತಕ್ ಎಮಿಹುಂ ಬಕಿ ಗೌಮತಕ್ಕೆ ನಂ ಕನಾಳಾಫ ಗೌಮತಕ ಮಂದುಬುಂ ಕನಾಳಾಫ ಗುಳಂಜೆ ನಂಬರು ಕನಾಳಾಫ
kuren hodanje samana takech danden kanala me dambe horoskogen huriyame gomogo sanguram kurambe miedo ei terzaman ehi tore menno miedo ei dakhili hanguram toga baare menno miedo ei gawmeke minimum kama dekol aragane fawati ego minimum kurmattaka kurave wara mam muqaddas hangurame mi mikia demonak obe dizzatri akhuna ukhtun algon men terega midennai fadain haddu fana aloma haruka shafikur ufadda emihunna dini ilmurinna jassuwa bikankamas mihigani mifada faratako divi rajyegas divi rajyega dini kankan me mistakunda for koddiru mattaka maseke kormunda dini ilmuringe photo ya video ya nama hurihachi jaha hama emihun ऐलान को अंगा फोनी मिविस मिहुं गतुल कुराश मिस मि मराश अलगोन में मेन हुरिया दिमालकुम फित्तिफ हुरिया दिमालकुम अमाज कुरेफ आगमन फारको हरकश फिकुरो कंकं बेहे कोम्मेस मालूमात दिन वर्कशॉप के तेरेगा दिवराज की सियासी बय मिहुन्ना देकोला एमिहुन नेरेफुरी वीडियो एद्दिक मिविस मिहुं मरंजे कम दक्का वीडियो एक सरकार रस्मी इदारा den awgon hitengeri adi awgon kar vidalo itibeful kitto kurbi maniki mihuriha jari mihuriha nuba fikurteke mujtamoga feture mundaru mimi mi kankama dekola mihonna dawaha dakka radden jehenun awon hitengeri e video jehigen in video ke be fanu fenuni e video jehigen video ke rajya kura dini ilmorin marana erufe video hame mihu algon swala itibeful kitto kurbi algon mitanga dini darusti nasihat irshadi algom gambinna darinna gwa mita mole ehm nukta hai ki mi huriha farat ke bes dinuga namuga hinge fara dinuga nimuga namuga hinge ibadatu ke fikur takai dina dekolo fikur takum bes huriha hamala me amaz konne dini ilmorin ei yahudi nasara benu wagot ehm bima algom me bejehe mifada fikur tak waraboda samalwa loba dizitri akhonna uktun algom me darus digom dati miha hisabun algondo kinetto algon me huriha kamaka muamalat qur'ani algon nengijje emihun dakkamunda demonu mi democracy insani haggutaka mi huriha echchege wahaga dakkamun algon menna dekola huriha jarima take hingam algon menna miedu algon mege mujtama terega mi kankama meduga algon me visna fikur kura gwe badalu ega misto kuna visna dage baje ei algon men salamata rakka terikamatta algon men salamata rakka terikamatta duniyege kankam ga hinga kankam algon men loholu wange baje loba diristira khonna khut med algon tere war gene me hono hiye fonani istamuna dekola me baad goramata hinge muslimun tanta bika kurevi aniya libe mundani islam dine ki haggudin kam ganuwati farga senenu दुनिया अल्लाह ताला इंसान लवा फन इंसान इम्तिहान करो मटक दुनिया की आहार मंगे तनेनु माने की दुनिया का आराय बाराय नुफूस मुस्लिमों नहोदा शकेनु अलगुन में दुनिया इस्लामुन दुनिया हिंगुमा हवालु वगन दुनिया का अदुल इंसाफ कायम करवे अदुल इंसाफ के अल्लाह शरीयत किया एक इंसान उफद्दा चनु अहम बीमा कलमी हुन्न दोम्मी हुन्न लो नूकुलागे लो हुन्न मी हुन्न बसुरिया हग्गुतगे बराबर फुरिहम वाणी ए शरीयत मी हुरिहा फरात के मच्च बिना वे शरीयत इस्लामी शरीयत ए शरीयत अल्लाह सुब्हानहु व तआला नस्र देवा कायम करबे हदारत की बिलाल अल हबशी के हदारत सलमान अल फारसी के हदारत सुहैब अल रूमी के हदारत हुरिहा फरात के शामिल वगें aswa shariat bilal allah taala anhu ei makka mushrikun nikmat kon hiti ale makka fatah kore do gefulu mate gor bangi go ngaru biskit go nabi asom bangi go wade bani ekadek fan kuleka ekadek fan uballa mi islam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurafani arabbakan ajamiyeg macce kalami heka dommi heka kalami heka min evs tafatannet inna akramakum indallahi atqakum qur'an ga allah anga fani tibamen utere emme taqwa armeki ei mamme e falsafa e usul qabul ko gen duniya adori kama hamam ko gen steve em lobe dizete akhona waqtum
algon menna qabul kurun haqiqataki ilahi sunnataki insanun duniyega eki kankama eki gosor dimave insana imtihanu kurave insana kankama kurmatlu insana allah subhanahu wa taala uredi insana enega rabbumati handannati islam dinuga asas tammatin handannati miha fahish kantaka munkarataka gos gellunima allah subhanahu wa taala ebamihun alon ambura ilahu dina rujuu kuraw mattaka ebamihun kankan kurmat kurawadi hama aykuga e imtihan taw tereng etabbar bayku shahidun gutuga allah ikhtiyar kurwa wa tilka al ayyamun nudawiluha bayna an-nas waliya'lam allah alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada edwastan allah subhanahu wa taala tibam wacce kurmat kurwa takrar kurbani tibamihun tere iman bi mistakun imtihan kuraw mattaka ege terein kom bayto hegotuga taqwa warivi adi ya ekuga ege terem bayko shahidun gotuga allah hippe mattake duniyega imtihan toga ketteri mihunang allah subhanahu wa taala ege dharma yasa umbar ko devwan adi hama ya ekuga ebamun nange aniya kuri mistakun ege haggu jaza devwan adi aniyatakun haggu jaza libe manzaru suwarugega ebamihum bala e manzarun ebameng eduga lazzata aram hoda එහෙම ඒ ඉලාහි සුන්නතෙක් ඉන්සානුන් වියානුදා වෙජ්ජකම ගවානම ඉන්සානුන් එකංකම් කුරිමැතිවගෙන් දාන අලගොම ඉස්ලාමුගේ حالතකේ මේ ඉස්ලාමුන් දීනුග අංගවාව ගොතක නු අලගොම තෙරේ කංකම් මිහිංගනික් කීත කුර්ආනුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වහී කුරාෆනි ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم එහෙනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එවස් ගෞමක දෙබ්බාෆා නියමතේ බදල් නුකුරවානේ එබෑමෙගු නෆ්සු තවගවා කංක එබෑම බදල් නුකුරනිස් emihun enimata kufur wima emihun enime bolala jehima den allah subhanahu wa taala ebamen atun enime bi kurabani allah ebbes farataka aniyar wodi nuganwane inna allah la yadhlimu an-nas inna allah la yadhlimu an-nas shay'a allah subhanahu wa taala makashurum mistakunna ebbes simbaraka aniyar wodi nuganwane walakin an-nas anfusahum yadhlimuna henekam mistakun emihun nafsutaka aniyawari wani wama rabbuka bidhallamin lil abid kale fan verres kalange e kalang alutakunnan aniyar wadigannawa kalokumuga wadigennuwe qudsi hadise ga allah subhanahu wa ta'ala ya ibadi etiman kalang alutakunne inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu timan kalang zaat fula aniyar kamani haram kurbafe adi tibamu terega ei haram kabekumuga levime fala tadhalamu fa tibamu ebbek anabek aniyar nuwash ehim bima allah subhanahu wa ta'ala ekalang alutakunna muamalat kurvani adwarikamug macca ebamehun kula nubakamege jaza ebamehun duniyega allah dakwa fan ay alun amra ebamehun ilag mag rujuwet wama asabakum min musibatin fabma kasabat aydikum tebamehun kurmati wa musibate kurmati wa kamgawani tebamehun attakun kula amalutake sabunne wa ya'fu an kathir waragina kankan allah maaf kurabbe lobati zitira khunna waqtum algon me muslimunna mifada zamane annanekan kirtman nabiy sallallahu alaihi wasallam ni inzar debaf hadis kuron idha tabaya'tum bil 'ina tibamihum makara hilatu gamaccha wifariko hilatu gamaccha ribage muamalat ko wa akhadhtum adnab al baqar adi garige nigutoga hifagen abadu duniye gamaccha gos egmane ki dadguwan kurumga faskond jehumuga abadu ege maccha gos wa raditum biz zara danduwarikam miha gos ekamuga muli haya qurban ko taraktumul jihad allah moga jihad kurun du kolla ehim vejjikam gwanama sallallahu alaykum dhullan allah tibamah machak fa kurabwane nikametikame la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum enikametikan tibamah kiben allah nuful lawane tibamah dinan embo rujo vejjo madante ehim bima hadis ke muradaki dunyawi kankamuga miha helligos haram muamalat taka ribaya juwaya adinum bas tafadu hilat toga duniyege huriha kama gellius ukhrawi haya ekkon hadan nattala duniyege dahivete ko me ruhi jihad kurun do kola ay allah subhanahu wa ta'ala dinuge izzateke ay karamateke ay barake ehim bejiyam allah subhanahu wa ta'ala insana ga macce nikametkan labwane en hadise gase yushiku al umamu an tadaa alaykum ummat tattabamu ga maccan aragatun gavegembe كما تداعى الأكلة إلى قصعتها كان أن جنوارتن إيجي كاشكارا مچن أراغن هريها إتشن كايت كل كالا فدين فقال قائل هندو ميه قدنبي
ومن قلة نحن يومئذ إيه الله رسولا إدو أهر من بامد بكم قوانتي توي قال بل أنتم يومئذ كثير حديث كوري فارق سير نونه إدو قا تبامهنكي بابو بيك ولكنكم غثاء كغثاء السيل هنكم تبامهنكي راಳು ಮತೀಗ ರಾಳುಗು ಫೊಣು ಮತಿ ಮಿದ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಫದ ಬಯಕೆ ಫೊಣ ಎಕುಗ ಕೊಳಕೊಳ ದತರು ಕೊರಮುಂದ ಕುಣಿ ಫದ ಬಯಕೆ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಕಾಲ ಹಿಫೆಟ್ ಬನ್ನೋನ ಏರಕು ಓಜೆ ಕೊಳಕ ಏರಕು ವ್ಯಾಜೆ ಕೊಳಕ ದೆಮೆ ಮುಂದಾನ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಕಾಲ ಹಮೆ ಉಸೂಲ್ ಅನ್ನತಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಜೆ ಏವರ್ತೋಗ ಎಕಿಯಕಿ ಮಿಸ್ ಮಿಹುಂಗೆ ಅವಾಗ ಜೈ ಗೆಲ್ಲಿಫಾ ಬಯಕಮ ಗವಾನೆ ಹಮ ಯಾ ಎಕುಗ ತಿಬಾ ಮಿಹುಂಗೆ ಹಿತ್ತಕ ವಲ ಯಕ್ದಿಫನ್ ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة دين الله سبحانه وتعالى تباميهونغ عداوة ترينغ هيتكم تباميهونغ هابت نتوى لبانه إجمانك مسلمون كي هابت أنغري بيكم جدوهم غير مسلمون ودكينه ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن هذا ما يأكل تباميهونغ هيتك وهنو جبالي الله لبانه فقال قائل ميه قدنوني يا رسول الله وما الوهن وهنو جبالك كباي قال حب الدنيا وكراهية الموت حديث كرمي دنيا ذيك لوبي وما مروم اتبامه نفرت كرمي دنيا زينة تريكا من هلي قص الله سبحانه وتعالى بدل كرمي هدوغا نفرت تريكا مفدي دنيا كي هوريها تشكمغا قبول كون دنيا مچك ميها روحي دنيا زينة تريكا هلي جكمغا وانما يبدا حالتوغا اي نيكمتيكا اناركا نبي صلى الله عليه وسلم بيان كرواف اهم ميدو الغم من حاله بلوا ميدو ಹುರಿಯಾ ದಿಮಾಲಕಂ ಅಳಗ ಮುಜ್ತಮಗ ಫೆನ್ನ ಮುಂದನಿ ವರ ಬಿಯಾನುದ ಮಂಜರ್ತಕ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನ ಖಿಲಾಫ್ ವದಇ ನಿಜಾಮ್ತ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಅಳಗಂ ನನ್ ತೆರೆಗ ಐ ಬೈ ಮಿಹು ನಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿ ಎನಸ್ ಬೈ ಮಿಹು ಗಗ್ಗತ ಮಾಣ ಕುರನೆ ಹೆನ್ನ ಮೆಸ್ ಹೊಳಗುಗೆ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ನಿಜಾಮಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಗುಳುಂಗುರಿ ನಿಜಾಮೆನ್ನು ಅಸಾಸನ್ ರೈಯಿತುಂ ಬೇನುಂಗ ಗೋತಕ ಬೇನುಂಕ ಮೆಂ ಹರಾಂಕುಂ ಹಲಾಲುಕ ಕಬೂಲ್ ಕುರ ನಿಜಾಮ್ ಎನ್ವಾನ ಶರೈ ನಿಜಾಮಕ್ ಎನ್ವಾನ ಇಸ್ತಾನ್ ಕಬೂಲ್ ಕುರ ನಿಜಾಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗೆ ಫೈನ್ ಐ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂ ಮಚ್ಚ ಹುಕುಂ ಕನಾಳಾಚ್ ರಂಗ ಅನುರಗಳು ಕನಾಳಾಚ್ ಇಫತುಗೆ ಹುಕುಮಕ ಖಿಲಾಫಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಹುಕುಮ ನಿನಿಂ ಮೇನೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರೋಗ ಅಸ್ತಕ ಖಿಲಾಫಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆ ನುನಿಂ ಮೇನೆ ಎ ಮೀ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂ ಕಬೂಲ್ ಕುರಂಜ ಹೇಗಿತೆ ಮೀ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂ ಮಿದೆನ್ನೈ ಫರಾತ್ತಕ ಮದು ಆವಾರಾವೆ ಎಮಿಹುಂ ಗೆನ್ನ ಹುರಿಹಾ ಅಚ್ಚೆ ಕುರಿನ್ ದೆನ್ನೈ ಫದೈನ್ mi gawmutaku ufadda ufaddun kamudiya ma huriha ufaddumas kamudana kama alum gabo kon made in japan jafe rangalwana hema sharai nizamas japan gena rangaluwan hennanuwan europun ufadda chi algomna rangole europun gena huriya nizam rangalennuwa liberalism secularism allah subhanahu wa ta'ala bawa nabi shariata khilaf hukum kurun zine kurun riba kum fahish amaltan ammo tv taka radio taka ekige hafla taka huriya tanegga ಕುಲಿವರ ಮಜಲ ಸಕರಾತುಗ ತೆರೆಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹರಾಮ್ ಕುರವಿ ಅಡುತಕ ಮಂಜರ್ತ ಬೆಲುಮಾ ದೆಕ್ಕುಂ ಏಯ್ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಹುಣ್ಣಂಜೇನ ಕವೆಕ್ಕಮುಗ ಮೇದುವನಿ ಕಬೂಲ್ ಕುರೈಫ್ ಏಕಂಕಮ ಅದೆಕೊಳ ವಾಹಗ ದೆಕ್ಕುಮಕಿ ನಾತಾ ಹೊಸೆಕ್ಕಂಕಮ ಕಬೂಲ್ ಕುರೈಫಾ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂ ಗೇಗೆ ತೆರೆ ಹುರಿಯಾಕಂ ವೆದ್ದಿಫಾವನಿ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ವಿಫಾರಿಯ ಹುರಿಯಾಕಂ ಮಸ್ವಿನಿ ಕುರೈಫಾವನಿ ಖಿಯಾನತ್ ತೆರಿಕ ಆಮುಜ್ ಫಿರಿಹನು ಅಂಹುಣ್ಣ ವತ್ತರು ಅಂಹುಣ್ ಫಿರಿಹುಣ್ಣ ವತ್ತರು غيبة بونما دبودوما مكرا حيلن هدوما نبا معاملات أخلاقيات معاملات كرما هذه خاصة كون أنهارونغ هلاكا ميدو مسيح كرموندا فيمينيست حركاتك مهوريها أتشين ألومن قوم تري مهوريها كنكم ديت شيارتو تريغا أس إكنكم ترين ألوغن من عام فردنا سياسي دانونا كنكم غنيم من تبي إكيكي فرات تغس جنبين تبي ألوغن من كالا ترانغلونو كما شكوا كرمكي إبسالك رانغلو غتنو algon men furtama kabul kore algon men mi tibi islam deenuge faratu nasr libe fada rangalo taqwa ver salihu bay gotugat kirit nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurafani ya ma'shar al muhajirin ay muhajirun خمس خصال اذا ابتليتم بهن فاسكم اتبامهم اس لاغم فيكم غوانما امتحان كروجكم غوان واعوذ بالله ان تدركوهن تمن كليك فانو الله حضرة ركاتر كان إدمه إكان كان تبامهنا لا نقطم ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوها إلا ابتلاهم الله بالسنين فاحش كانت تزيني كرم فدباد أخلاقي كان كمجتمع عام وإعلان كرجكم قوانما الله سبحانه وتعالى إبامهن داتي كم أهرتك بدوها هون كم أهرتك نفون وادون كروان
shiddatul maun adi dirul ondati kurvene wa jawri sultan adi emihunge verin ebamun aniya bariwan wala mana qaumun az-zaka illa muni'u al-qatra min as-sama walawla al-baha'im lam yumtaru zakat dinum manawegen fikmugo anama ebeg macca wareve hun huttigen dane ebamihun terega na am sufita nuwanama ebamihun warenu behuni ولا خفر قوم الأهد إلا سلط الله عليهم العدو فأخذ بعض ما في أيديهم إبامهم الله سبحانه وتعالى عهد والا إله شريه كم فردك خلافكم في كم قوانما إبامهم متشن عدو وكفاكو رب إبامهم أتوغا بايت تكتي إبامهم أتولاغن جندانه وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل بأسهم بينهم إبامهم غيرين الله باوالي حكم فلون حكم نكرا كم قوانما إبامهم إتريغا عداوة تريكن إتريغا داخلي مسألة إبامهم تريغا بودوغن دان إبامهم تريغا تلافلو لبين هم حلكي كيت قرآن حلو الله سبحانه وتعالى وهي كرافني وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إبامهم تري إيمان بميهن الله وادوردكم فاوني إيمان بهيوم الكريميهن لا يستخلفنهم في الأرض تبامهم بمغا وركما بار وركن دبانك كما استخلف الذين من قبلكم تبامهم كورين السوق ساميهن وركما بار ديفدين ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم اتباعهن الى ريودكم فدينك اتباعهم تمكين قربانك كما شرطك ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا اتباعهم بيروركم فوق امانكم كان اتباعهم حياه بدل قدبانك شرطك يعبدونني تمن رسكلان هميك على القران لا يشركون بي شيئا تمن رسكلان اتباعهم شرك القران ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون إفهوغا كافر الجميع فهي فاسقون كيبامهن ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين تبامهن نكمة نواش تبامهن هتام نكراش تبامهن حقيقة إيمان غهلورين كما غوانما نصر لبكامياب متريوانا بيكي تبامهن إهم بيم ألغن من الله سبحانه وتعالى دينوغا هفاتا هريا قتكم بارر بكم غوانغ بجه واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون إرنا دكول تباميهن كردانا بها بارك تباميهن تيار كراش أدي أستفس باند تيار كراش ikamun allah ga adubunna tibamun ga adubunnai evre nun ehem bayak burgenne umattake tibamun nakan evrene nenge allah evren denwodigembe adi allah mawga tibamun heda kura ech tibamun na furihame libenete adi tibamun na be insafe nukurwa hut allah subhanahu wa taala ga adubun algon men danna safu kafarunnai agomna nenge munafiqun burgenne umattaka alugmen islami dawlat wanjeni askari gotum baruga dawlat askari gotum baruga dawlat tak ei ehen qawmata kurmatiga habat hori baswike dawlat takkum gawani emi allah subhanahu wa taala fotai nabiy sallallahu alaihi wasallam sunnatu ga alugmen hifatambe sunna jamaat ga matwari aqida ga bidwata ga khurafat ga idikol matwari aqida ga alugmen sabit wambe hashita ga alugmen naki furihama baruwari deenuge difa'u ga hangurama kore fada baruga baykam algon baambe he kontak amurko munkarat mana kurambe hikmat teri kamayaku islam dinu ga riveti maga riveti gotuga algon men dawat dembe adi muslim ga jamaata ekuga islam dinu ga ilmurna mukhlisunna dawat de mihunna mujahidunna ekuga algon men jamawambe waki nudambe emihun izzata aburan algon men narambe algon men nafsu hisab kurambe adi algon men he gotuga kuriyadane rangalu sahha manhaje كيت قرآن سنة عليغا إكلوالا نقول بلينكو إك دشون على مسيح كرمبي إيرون على من إراد كربي كاميابانه على من درس نمالهم على من التماسكي ديراجة ربوتي ما رأيتم verikamaai mansibuga dahivetikamuga rayitun gumohodda munda demunuga ahulwerinna alugum samaluwan bejj eki duwassaru eki gota verikamuga tiber wakiwahake verikamu gelune wakiwahake komme gos abodos emi hakak vote libegon ei rayitun hagga gulifonna gwe emma emihunga basakateki emihun beenwa gondi eya eggota danya huriyake bas sagol eya gohod danya egmane ki gos ei hagga ki sei democracy ki ei huriya echek
එහෙම ඒ අලගොන් මන් අමි ආම රයිතුන බෙද එබගෙන් ජේ මේ හගීගතේ කොබක් සියාසි දානුන්න අලගොන් මන් දන්නවාලම් බේනුවනි දෙමුණුගේ වරින්ග අනියාවරි සියාසි නිසාමත අලගොන් මගේ මච්ච තම්ෆීස් කුරුමගේ බදලුගා අලගොන් මගේ රබ්බුගේ මතවරි ශරීය අලගොන් මච්ච තම්ෆීස් කුරාෂ් ඒගේ මච්ච සියාසත බිනා කුරාෂ් දෙමුණුගේ අවාග නුජෙහි ඉස්ලාම් දීනා මුස්ලිමුගේ හග්ගුගා වකාලත් කුරා බයක තිබේෆුල් මේ වඩා ගන්නවාස් එමිහුන්ගේ හග්ගුගා දෙන්ජෙහි කුර්බානි දේශ එමිහුන්නා මාලි ගතුන් එහි තිරිකම බේනු බජ්ජනම එහි තිරිකන් දේශ අදි මානවී ගතුන් එහි තිරිකම බේනු වානම එහි තිරිකම ෆෝරකො දේශ එමිහුන්ගේ හග්ගුගා බහෙබ්බුනන් ජෙහි කම ගවානම එබස් මියගේ මෝණ කඳුරායක නුබල්ලවාස් මම බෆාන්න අලගම දන්නවාලම් බේනුවනි ඉස්ලාම් දීන ලෝබ ජස්වා එදිනුගේ මච්ච ෆඛුරරිවා බයික් ගතුගා දරින් හේ ගතුගා තර්බියත් කුරාෂ් කවුමගේ සුවානුන්න අලගම දන්නවාලම් බේනුවනි හොලවුන්ගේ දෙමුණුගේ මුනාෆිකුකම අමද සමාලවාස් එමිහුන්ගේ ගෝවාලුන්තක රේරුවා බයිකමුගා අලගම සුවානු නොවාස් කමලුන්න දන්නවාලම් බේනුවනි තේකබලුන්ගේ ඉස්සතායි අබුරා කරාමෙ නගාලි දෙමුණුගේ ෆල්සෆාගේ අහුලුවරින්ගේ රීති කුරයිෆව ශිආර්තෝග අවාගති කමලුන් ජෙහි වඩා නුගන්නවාස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ෆොතයි එලහංග ශරියතුග දෙවවා මතවර ඉස්සතායි කරාමතුග තේකබලුන්ගේ හයා ඉෆ්ෆෙතරිකම අබුරකමයකු හේද කුරවාස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලමගේ එම්මෙන්නකි මින් නිෆාකුකමගේ දුනියේගේ හිඟා හගීගත්තකමද සමාලුවේ ඉස්ලාම් දීනට්ටක ඉස්සතරිවා ඉස්ලාමුගේ හග්ගුග වකාලත් කුරා අදි ඉස්ලාමී උසූතන් අලුන් අඹරා ඉආද කුර්ම فردي قطن ناي جماعي قطن مسي كرا بيكم الله منبر كرباش هذا وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته